Tepuk tangan dake kita kerina ya. Erbiakan geluh henda lit cibayak lit mesera ibas Tuhan seri idahna si perpangkat ras permakan si musil ras maga ibas Yesus seri ergana. Tuhu perlu kita serpi adi geluh babodoni tapi olah esi penggurui si gegehipe encari segedang-gedang wari olah lupa dibatasi puji olah lupa dibatasi puji melalagi ya harta adi lupa mandi mata harta doni elalit ertina maka pujilah Tuhan ta olah eleja-leja gelasidaken pasu-pasuna gelasidaken pasu-pasuna mari rende suratlah puji gelar Tuhan ta maka damai segenang geluh ta mari rende suratlah puji gelar Tuhan ta maka damai segenang geluh ta. Iya, Saitun, joget. Bas ukur semangat, lape gerakkan daging, pasti sehat. Terbiakkan geluh henda, lit sibayak, lit mesera, ibas Tuhan, seri idahna. Si perpangkat ras permakan, si musil ras mehaga ibas Yesus seri ergata. Tuh perlu kita serpi adi geluh babodoni tapi olah esi penggurui si gegehipe encari segedang-gedang wari olah lupa dibatasi puji olah lupa dibatasi puji melalagi ya harta adi lupa mandi bata ertadoni lalit ertina maka pujilah Tuhan ta tula erleja-leja gelasidaken pasu-pasuna gelasidaken pasu-pasuna mari rende suratlah puji gelar Tuhan ta maka damai segenang geluh ta mari rende suratlah puji gelar Tuhan ta maka damai segedang geluh ta. Ya, man panitia, mari apa yang tertib acara res ijaingan juri.